Hello everyone, stuni ni khonjong hagau gimne le thilam dang ta ho camera footage sa kona aniki modo ho su vet khom na le se khom na su ananei kitau hiti akhat sannain Philippine gama public place mun khana hin CCTV footage sa kon hin numai mi khat hi alima mel hi a hi ding bang dolin so do talovin lamdang te in ana so do in a hi Panggaling doon sa mga UNESCO. Ito sa may Maligayas ka dyan. Yan ang mabuti sa mga lang ito. Ang tanya. Ayan, glitch doon. Masira yung CCTV natin. Yun o. Kasi kay Sanchez yung CCTV, bakit yun? Wala yung ulo. Matingin ng bangka. hilai video clip ma hin imu thei so kevin a hi hilai nu mai sanghor san kya anu hi alim amel hi a hiding bangten so do theilovin anamang chol chulen anablal hajeng ji in a hi Philippine gama asaina vinjun super station gimnei ta khat hi anum in hichi station camera footage le alole photo konin chun mihim kon khat hi lunei lo alim amel ki chi lowin hin aniki muji in hitabang mi ho chu athiwa di ho an hi ji tin asai ji vin a hi phat cham khat zawin hilaya zong hin hitabang thilam dang ta hi ana hlungin a hi Bilis. Ayun, nawala ng pwede. lamdang te in hichi numai nu chu taxi van thaile ho khat hin anatang di in a hi agam mi pite chun masanga or station gimna ya banga chu amanu chunga hi hlung hin te tin ata sanun a hi hichi video clip hi a phat line chun Philippine gama chun anaha viral the in a hi nangin la hilaya thilam dang ta hlung hi ipiji hin te na ti em ole agam mi pite ta sandan chu hi jingin te tya ni gel lungel common lamain se ani zanna hin Brandon's kitinu hile aloi pa he zan khat ai mut pet hin 2:45 am vel a hin ain sung han a hin hitabang thilam dang ta hi aniki modo in a hi ui cha zong hin lai phet na lam chu a ve na hi le lam dang te in kona kun chun mai khat hi a hung da du in chule chapang te va phat pha athim hen hun khat zong hi kwat mai a chun anadingin anamang pai ki nin mai chang zong chu a velin a hung do pil ki nin a hi Brandon's le aloi pa na saina chun hitabang thellam dang ta hi a hin khu hanin anatu kha han po in chule hichini a ain hana thilhlung chu ipi hi ana he thi man pu in alung dong he hanin a hi athum channa hin backstage kitipa hile azinu hi zan khat apu ina ahin anagi hanin chule hechi nei pa apu hi tul khat masanga chu anathi a ahitai amani zong apu ina agina hana chun hitabang thillam dang ta hi anhlungin a hi How you doing? You okay? I don't know. You a little freaked out? A little bit. So, we were just going to bed and we're not... Let me just show you. Like, we've literally had to put the bag up against the door because we're not sure. And like, we're literally just... hilaya hin ipi a hi kelo kot hi achamin aki honggudanin hun akilo lo jing ji in backside le aloi nu zong akicha hanin ai muhan tapu in amani en zong a he them hle hanin
He chun athil han akigud hanin zan mama chun hilai mun chu dal ha ding agu han tain a hi le hitin hin ahung hui sil he zengin a hi. Okay, so we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh my gosh. Okay, yeah, we're out here. Rachel's already in the car. I'm leaving. Like, I don't know what's going on. Backstage nin zong athil chu akigunin a hi le kot chu asamin ahung ke kha pu hi nin anzo asangin khozu in ahung ke halo che jengin a hi. He chithil su hi street nin zong ep hiya ipilhagau phalo hi lang a hi dam tin a he thiam thei pu in. Mi kon khat chun athisa apu lhagau hi ai na hi lang hin te tin a sei uvin. Kon khat chu nei le in sung hi mu theilo lhagau gilo hin alu hi tan te ati uvin. Nangin la ep hin te na ti em. Anga sanna in Philippine gama army zingu kitinu hile aloi te ho hi. Zingka 5:30 am vela hin morchung kal hi ani kitet uvin. Ama le aloi nu mai khat zong hi khala tan handan hin ten lam pe hen lim akika pa na han ain aloi ama so chun adal tawin. Ama nin zong video kap to thu in aloi te ho chu ataw dal hanin a hi le hitabang thillam dang ta hi ani record do kha hanin a hi. Naliligaw kami, guys! Naliligaw! Wala ni mga kasama namin! Wala ni mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Namu them amani zong ahung to hlei pet hanin hin anung lam hana hin lam dang ta en li tabang avam khat hin anung han hi a hin dal pe zeng in a hi a hin sam khat zawin hi chithil lam dang ta ki mu chu agai na lam ke hlovin anamang ta in a hi ama nu na saina asun hi chinia hi ama le aloi nu bo hi hung to hlei a hi in ama in zong a video footage anung vet pe in chun hi tabang thil lam dang ta amu do hi anati zal he zeng in a hi Nangin la hila thilam dang ta ki mu hi ipi hi in te na ti em. Ole gama cheng te khat tau hin amani nu hi a hin thim zui li a hi zeng dem. Anga sanna hin YouTuber Brandon Explorer kitipa hi camping thanum ta hi in. Ama hin mun gam la ta le mun zat chum suma hin ana chi ji in camping ho hi ana bol ji in a hi. Nikhat amazong England gama jewik kiti khuneu cha hen camping bowling in anikigu in sule he jewik khui England gama dinga gamnui nung pen le gam khang to lo le gam la vai pena aneo hi in he chi khu hi mi zong a phapu in crime zong atam le in camping bon na ding in hin a safe mo le in a hi a hin Brandon zong hi alunglut na lam ta hi zin in chun ama zong hi anachi te te ta in hopam lang pe khana hin event sunga suna gi ta in a hi le tabang thil hi alungin a hi Do me. I'm alone, but I mean there's no other houses around me, so it's not as if I'm alone in a housing estate. Brandon in zong event sunga sun lup na ho hi kisimin ai mo ta in a hi le jingka lam 2:30 velin hin hitabang thil lam dang ta hi ana su in a hi Someone's outside the back. Right, whoever the that was has now gone. I'm gonna get out of here. Oh my god. Oh, fuck's sake. Where's my phone? Polama kunin chun ake hello mi khat hin agadi kot hi a honggu in a window glass lang khat chu a hin hian ki in a hi
Brendan zong apengin alheido en ahile koima anom tapuin amain zong agari chu ahin kitolin jewi khu zong hitalovin akicha walin pungkal thumlang gari an tolen azan mama chun a in lam chu anadal jing ta na hi. Quite frankly, just wanted to go home. I was really, yeah, I wasn't in a good mind space. After cleaning a little bit of broken glass from my driver's seat and the dashboard, you'd be surprised how far glass goes when it smashes. I've been finding little bits everywhere, but the van was in no fit state. Brendan zong hichini a athil tu chu a saimang moding khanin anom tai. Agup channa hen Carter kitipa hi a hin thalu na hin thilgil la kol kit ho hi ana hlungzi in zan khat zong ai mut pe nin hin command room lama piano chu ahung ki me gingin a hi. Who's there? Ama pan zong piano chu ipiti hiya ipiji aging hamti a het na dingin chun command room a chun akizam danin a ve na hi la hila chun hitabang thillam dang ta hi an hlungin a hi. Dude, what the Piano chu ahung ki me kinin amasanga chel ki koi zong chu asamin ahung ki tolen a hi le amain zong apasit jing tai ati in kisa te in hila kunin chun ahung zam du in aloi te na dingin akigu in ama zong kala tau du in ain chu anung venin a hi le hitin hin anaumin a hi. A in anung vet pe nin chun in sunga TV chu akil ha in sunga lai zong chu asamin a phelep le min a hi. Azing ni khu in kal thal zong hichlai a in mun chu da ha in mundang lang khat zo anikil ho do tai. Asagi channa hen Celtic Days kitipa hi Arizona kiti mona hotel khana hi ama hi reception a hi tauzi a hi in nikhat ato hom pio khat in hotel room sung khana hin lungdonum ta thil khat hi anumodo in a hi. What the No. Yeah, cause let me hit it now, and then Yeah. shut up. Bro. Hilaya hin lamdang te in lupna sunga bet sit nui a hin thil khat hi toilele danin hin aumin des loi pain zong abeng in a hi le anamang ta in a hi. Kilti des le aloi pa zong hichi thil lamdang ta amu han chu analung dong hlei hanin hichi thil toile zong chu lamdang khop set a hi ta en a hin hichi pon chunga zong hin thisan hidinga kilom khat zong hi anana nin a hi. Nagi na ding hotel khana na lup na ding su hitabangin hin tale na lum mong na dem ti zat ta thil su a hi. Agit chan na hin ni khat hi 911 center la hin kul khat hi hong hin hichi kul chu Impero Memorial kiti mona pana hi hung ki kul a hi. Het de khat chu Impero Memorial kiti mun hi funeral home a hi in Sule avial zo si kum somget lang anaval tal han mo lui ta khat hin ko la hi in apha jong chu jingka lang 3:30 am vial a hi in hilai muna chu mi ding jong ta sana pu in a hi. 911 operator nun jong funeral home lang chu apha henam tin ale kul kinin a hi la kul chu ahung ki pik in ake ho na han chu hi chi a hi anangai khomo hite. Hello? Hello?
Ake hello ogin khatin ipem khat hi asai chal chulin cham khat zawin athip mangke na hi 911 operator nun jong police o chu asolin funeral home lam chu aga check sa in police o jong amon al hunu win funeral home chu lok akibolin aki kha en lai zo si jong aki thatin imamu theiding hi aum poin a hi achute hile hilaya phone hin bol hi koi hi ya ipi hi aseinum a hidem khatve to avelin anangai ke do hite Hello? ole kul hin bol hi hichlai thana thi hol hagau a hi jeng dem nalungel koman lama an sin ako channa hin den morgan kitipa hi ne khat jingka mata khowa masangin hin ana tho du in ana to na lam zone dingin ahung pot doin a hi le hilai achun a CCTV footage sakunin hin hitabang thilam dang ta hi anaki modo in a hi aman jong agari kom apha pe nin hin ake hello mi khat he ke no the thu in khun ahung tol hin chule he chelam dang ta mi ki mu pa su agai na lam ke helowin anamang pe ki tai na hi ama pain jong ape nin hin ima he do le mu do in ananai puin anunga CCTV footage anung cheng abo anamu do thu a hi in ama jong analung dong le in a hi nangin la hila thilam dang ta ki mu hi ipi hin ten tm ole mu thailol hagau wa le hi CCTV hin a capture kha a hidem azona hin akicha se hodinga aphat dom na dingin nuizat te in ana chayo hitin asom channa hin drain and dali ki titeni nu paina hin thil khat hi ana hlungin amanin jong record bola ga vetta asangin chun ana jam tho hanin a hi hide her stuff at? Mom, where's my Gucci? Oh, it's a ghost in her. No, I'm not. Come on, Janae. Come on, Janae. Janae, come on. Janae, come on, friend. Come on. Janae, come on. It's a ghost in this mother. hilaya hin thil khat hi ahung khela in aman jong ga vehan le ima jong hilo mai the a hin vehan lovin ke chal enui za to thun ahung ki hlei te tho jing hanen jam ka tingelin chun ahung jam hanen a hi hilaya ka sainom phat chu ikisat walting lehin imalo be khat jong hi azat za na he ki gelji a hi example a sai dinga chu zu cha khat to hung chat jong chu lhagau po ani ki sa ti jong the a hi ai pi hilaloi te ho tu ne dingin hin hichanin akichai tai na hon jong ngelun nei ta like subscribe sil ne hin bol pi ding win ke hin te me video thale anake mukit tau hite